Aynavulca'da жүрдüm. Ana sizge geldim. Bana gelip ne kıldın? Sizge gelip işlep жүрüp Oştan kettik biz Bakokobuz. Bakokobuz ketip Oşta bir gün bolup Bişkek'e barıp geldik. Bişkek'e barıp gelgenden keyin anan bul jakta bir juma жүрüp ana sizler менен жолугуп калдым. Ay sizlere girem dedim dağı. Sizden geçirim surap girip. Ne kıldın girip? Akça aldım Yarıska. Kança? 10 bin Yarıska. Ne kıldın 10 binde? Kotordum Rasulga. Rasulga? Kimnin akçasını kotordun? Balinoyun akçaсын. Hiç kimden sırağanım yok. Rasuldan kim? Suraya algan jokmун Yarıska. Ала албайм, ана мен кыргыз карызым бар. Карызың болса мен больнойдун акчасын которушум керек бе? Жок Yarıska. Не бирөө сурабайсың? Сурай алган жокмун Yarıska, корктум биринчи алып Yarıska. Эй, акчаны которуп туруп баары жокту алып качып кеткениң чынбы? Ооба Yarıska. Кайерден элең? Канча жылкысың? Канча жылкысың? Мен кара канча жылкысың? Айтам. Айтам. Канча жылкысың? 2005. Миңнен бой 2001 dedi o. Ay. Kança жылкысың? Kança жылкысың? 2005 Yarıska pasport ала элекмин Yarıska чын. Ay. Туура жылың айт. Чын 2005 апама чалып сураңыздар Yarıska, апам номерин берем. Атың ким? Фамилияң ким? Чын. Акчанын жарымын не кылдың? Акчанын жарымын котордум Yarıska. Жарымын не кылдың? Жарымын кийим кылдым Yarıska. Apama dedin ele o sen? Апама котора албай калдым чын. Расулга которгондон көрүп, мен апаңы которбодуң. Апам картасы жок болуп калды менде Yarıska. Atına kötü.